Karbi Longri Birta, Kelang Rapid Doana Rat Pensamini Hinban, Cardom Pajureglo, Cardom. Non Karbi Longri Birta get Hanpon Jevang, Military Jitramsa, non Birta Tipi, Langponing Sina. Asak lembang pietum pan kecil ti boreng ahoy lapen kecil jona bayanong lang suri inquiry si an pinang zi pasi kecil songa sai kedeng pon. Karbing long Tamas Council pen semi bang Parini Police atu pan prabjin pen kepacun pon jia pan Karbing long Tamas Council Station salong pen sai kedeng pon. Forest Kumar bang Pratham tu si atum pan sokus notice ki pidya daputa KSA Samson Teron atum pen perengke mai kan nipon. Sang team holder ti bora lapen bikas hajarka atum pen aron rea dimpen kaprega dimpen sang ti purong jok rada atum pen kesung nang. Non puthot birta angton pen langponik sinang. Asak lembang pietum pan semi achiklo bainong pabad nang jipu alji dingklui pen asak lembang pietum pen katisonga sai semi pido ponlo. Bon sama government atum pen pinarianta asak lembang pietum pen ke hangponi pacun pi perega jokbansi. Pai kuni ni pai nerke pani India det pia angkang along ke asak lembang pietum pen semi katisonga sai deng ponlo. Labang su katisonga ni paciton dun pensi ni hang lapen nizang karbiang longlong asak lembang pietum pen semi dipuru Samson sing ti mil bi rating no long airset pung set pen katisonga sai ke deng pon. Asa tumpan lipurusi ke su sami lana dun nanglo bon sami arni silong tangka chok skebra phon sinang pichot lapen mirela ke su tumpan sami lana dun nanglo bonta labang su mirela ke su ke lana dun husami arni silong tangka chok skebra phon sinang pichot lapen klimsom marathon rong group polio ke chung dama husami arni silong tangka chok skebra phon sinang pichot asa tumapan kumpison si lipurusi lapen mirela ke su anta na pelana dun nangkok lo nili tumki mane usum hangke thek apha lapen usukung erapan ke lana dun ji atum chot tangte nili tumpan ko people si lapahai liprosi lapen mirila ke su anta na pelana du nangkok lo lapuan chot kalilang nili tumpan lapuan assign na paklem tet pu boy fis samit chiklo pai nong samnil tumpan na pini anta na pabat pun pilang lasi prabjin pen government atum pen sebi asak lembang pietum pan ki thirtip avoreng ahoy lapen ke chiklo jon long suri engkore si abai nong na papat pibek nang si pu si alang li tumpen sodak pen chunuri pedopon nili tumapan non leprosi kam na paklem lo ani selong si nili tumpan 75 tangka proxy cap forward proxy cap hajira ili tum hol rizam ta long thai bi la penil tum logot pinso so martai do dapadun pinso tum ke tiaba ta lan be hajira ke claim prenon ke parot prok hajira la posi nili tum la leprosi puthak ani selong nili tumpan pharo tham tangka na pinaji lalo lapen rastro portfolio la bangta nili tum penana nikan do logot claim sitamela ke nili tum la 75 proxy cap forward la claim bom stami nona bangke la proxy cap forwarding nili tumpan pharo ka thom nang pinaji lalo la pen nili tum mahili dormha sakuri hisap nili tumpan suring koi da setang kan nili tumpan dormha nang pinaji la pen sorkari sakuri ko son nili tumpan nang hok nangji lalo la pen nili tumpan kamar pudo pe nang pi nili tumkan binong ke usomar ti la pen apai apan kelana la anton nili tumpan ke sitame nona bangke malaria pen cenglok la pen leprosi kapre ka kam nili tumpan ar bokpik pia pose lang le tum malaria department ta chiklan pe thekejalo la pen leprosi tum ta chiklan pe thekejalo nili tumpan ana kam makar bokpen nili tumpan anam nili tumpan abi la so posi nili tumpan kam ar putana pakom nangji la pen dormha nili tumpan mahili suring ko ra sitang kana pinangji la pen sarkari sakuri hisab mi tumpan department nang pinangji lalo ni nasional itu kihang ban tapi juncerit berarti nang itu biasa ding pon laso kihang pon si juncerit pro tang ten nili tum ke batai ni tum son ti song nang kok bo leno ke bang japrang la pen mudi bang sambe ni tumpan kan cicak lo la pen pepar mi long ta pilon ni tumpan suri ko la son romana piji punon heta non kali devani puja aprang lo tang te suri kre ni tang kan ni tumpan pi pukuti ni tumpan pachi hok lo sambe ni tum so chi kali ma di people ni tumpan ke bai non nang people hayan ta la posti ni tum ke kroi kre lo non ni tum ka di mana ponang kroi ni jam si kroi kre pulo tang te ni tum son cha ni tum che song pot bopon ni prang wang yang ta ini nani tum bang so ta ni bang ta na sa ni kita mi ban ni tum bini ke che song ge bang tharo pho bak lana san ni tum che song lo che han tek ko non ke bang ta be bang
In Pioneer Cape Arni Ingding Paruhini da PK Betrok, Karbiang Termas Council Stations ini ponlo, labang su stations along sami Karbiang Long angkang pi apan kacarai kom taxi apan pura, Karbiang Termas Council pen, Karbiang Long Police apan bang Paruhini apan prabjil pen kang bai ponji apan sami, Karbiang Termas Council CM Dr. Turam Rang hang pen lamthi paklang ponlo, labang su lamthi paklang pon pen kahli abi pin pen sami stations along sami deng ponlo. After a trivial discussion, the Executive Committee approved and proposed as per paragraph 3 and subparagraph F of the 6th schedule of the Indian Constitution, which empower for establishment of Karbiang Termas Council Police. Session ki do bom along sami Kuplia Constituency MEC Pawan Kumar Rai pen philang pi ma de khironi hawar along PGR lapen VGR along li angdang kuan si kithelo lapen labang su angkang along semi kuan bensi arada tu mapai kidulo lapen government atum pen labang su hawarapan ku PC ka ching thura sai deng pon po lapen Karbiang Termas Council atum pen midu kirung pon kuan si kelong po lapen ki son troxy ku pri consensi angkang hawar along pen ASGP atum kuan si ki hok alu kelong pon lo lapen ki alang li tum pan bainong semi kuan si ki pipon lo pus alang li hin pen karju pe depon labang su karju ateng pen si land and revenue em amor sing ti su pen semi MC Pawan Kumar Rai apan ti hek pen lamboy pidun pon. Notification will be, we will check in the Karbiang Autonomous Council in the head office and we will provide explanation. And number 4 is how many total dweller and population. Total number of dweller population reside in the PGR area is 2,642. And number 4 is how many houses RCC Katra Poka house in the area, in the PGR area. Regarding that, adequate time may be given so that survey can be conducted by the LR field staff of this revenue circle. And number 6, public facilities provided by government within the area. That also adequate time may be given so that survey can be conducted by LR field staff of this revenue circle and submitted the report as sound at the others. And number 7, adequate, that also establishment of this survey may be conducted, so adequate time must be given. And number 8, Toji Khajna was not collected under PGR area. And revenue collections of that year it is not collected, so it does not realize how much amount. And number 9, there is no plan and proposal to shift the PGR from the Kheroni till date. Thank you. Karbiang Long kang pi phan kacharai kom nun thekji lapen muni tum chonghu chonghi lapen sai ke claim ke chok chi atum phan kang sai pon thekji phan pura Karbiang Termas Council pen prabjin pen bang Paruhini police atum phan kang bai pon chi phan semi labang association salong semi lamrai deng pon elobusi Karbiang Termas Council sim Dr. Turam Rong hang pen pherengke thinu ningji pon andarot আমি যে টাউন পুলিচ আৰু ভিলেজ পুলিচৰ আমি গঠন কৰিবৰ কাৰণে মই আজি বিল প্লেছ কৰিছোঁ নেক্সট সেশনত আমি 247 সেশনৰ সেই বিলটো আমি পাছ কৰিম গভৰ্ণৰৰ পৰা এছএন আহিলে আমি ট্ৰেইনিং দিম আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা বাৰবেলি ডিসকাশন কৰা হৈছে ট্ৰেইনিং দিয়া সুবিধা তেওঁলোকে গোটেইখিনি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি বন্দুক চন্দুক দিয়া কিনা সুবিধা হ'ব গোটেইখিনি অসম চৰকাৰৰ পৰা আমাক বাৰবেলি ইনস্যুৰেন্স দিয়া হৈছে গতিকে আমি এটা ডাঙৰ এচিভমেন্ট আছে ইয়াত ভিলেজ আৰু টাউন কমিটিৰ পুলিচৰ গঠন কৰা এটা আমি সিদ্ধান্ত কৰা এটা বিল প্লেছ কৰা আজি মই আপোনালোকক জনালো যে কং চহমান পদা কেতো জিতু নেকি কাৰ্বি আংলং জুৰিডিকশ্যন আনকে যেনে মানে কে চক চে কাংহু কাং ইফান কেন আমি লাগে ডাক এলতুম না আসাম গভর্নমেন্ট পুলিশ ফান পুনাঙাল লাগে লে তুম কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল পেন আন্ডাৰ লাগে ডাক হোম ডিপাৰ্টমেন্ট প্ৰডাক্টা তাসো পেনসি নিতুম yongsi মানে ফান yongsi ke chok che fan arora teng mela faning sai nai puta ani tum Karbiang Autonomous Council pensi lake claim
Adalah village court pen lah support dengan satu kecil apa bosan. Kacir abdo po non village court ke non iltum ke di na tum la chini lo je dak la Meghalaya ke nonanta pada ke customary court hipi. Itum nyong sida judicial court pen district court hai. Dak une pulong te itum bangke dampo high court dampo. High court une pulong te supreme court dampo. La so la first ke iltum customary court. Customary court bangke la ke isi bang non ko ke 3 tier nahi to 2 tier siklem no. Na village court dopo. Hodak iltum la rong asar tum dopo. Hodak dopo habi harena tum dopo hodak bisar kidar dopo. La si hodak tangdet pen na philo pulong te enke bangke hodak uni pulong te ke district court ban poda ke district judge dopo. Judge dak pen dak det pen da uni pulong te la so phisi tum district court long piji. Judicial court people la so phi ke ko refer to po high court refer po high court ne pulong de la se supreme court je tala so prang e tum jo an ma itum angbong pini karbi tum ke kur sinem ke no mane kang hi ke ne pen chenglok akapre ga ke chok che adai ke do ana sayang dengan ke lake ile tum long ke lake village court along se choperai po hala dak pen da police do police lang tum requisition na hang nai ji council of han police requisition na hang lo police people alama muni fan mane fan RSG bank nahi prong tela tako alang to mana ala ja satum ben isi requisition dolong tela si bank po Sir Joseph Chunder te kecil siap base ke bank mana deh. ne tum ke cheng sia base ke bank pharo ni si thik bank pharo ni si advertisement people na tum la ching da alo song training kan ta tum do pik apran ke NV KPF plus la pen ke ko UPDS la pen ke song truck helicopter militan tum da dolang la si pangrum pet pun polong te sirkep lo arm struggle ke karbi tum de sirkep lo KNV KPF UPDS hala tumai phone de thai la ke aphai bang dola la si hala tum tangdel long te la si ke claim bom la pen in principle ke asama chief minister bang kroelo la sobil ban no la pen hele ta me la tum ke na mawar sai ta nang pipo sinang po hele ta bong pharo ini ya hele atum nang pinai hola ke ni tum phan aprang ni tum si chinam nai ma poli nona banga lang ni warveli ni tum nang pulo je hele ta nang nam pipo hele nang pang pipo jalo from ta par ke ta ke tok ang po ki si police chopo bo Kedam tang phaikini ni phai trok siar ni karbilo chole song Samson Teron atum pen pharengke mai kanipon Forest and Environment asai kamalong sami bang pharu thom su se chokomara tuma phans alkwana ninkan pen loni alang li tum phan NRC lapen ke evictions lapen ke election along pen sami sai chotoi det pen aphi non alang li tum phan sokos notice ki pidera puthake karbilo chole so amai bu Samson Teron pen sami ningang samsi chibaklang pon okay illegal la sila bangke violation of kuseda ke tok kondo mane section 7 AFRPM Act 2005 tengken na tumke illegal mane da interview kon ke ta hopa pikine dolo la da la so sila tuman ke pa bon kondo sita nili tu ndum karjugan tu mon thelo nang itum la illegal to ki pualam thie bangke kubuson si illegal kuna tum puon ko a the bangke na tum lang tha alang itum phan to akam chutoy kam ka chutoy kuna na NRC ho resolution stamela tum phan chutoy lo la buson thak si hala election duty long setamela tum phan chutoy lo BLO long setamela tum chutoy lo ba eviction drive long setamela nang kai jan long pinene long setamela tum phan chutoy lo son do pina da ke mention elote ding pikla tala major ni tum isi example ba si pon chalo se lahaya sai chutoy dera phi ko son sila tum phan illegal ko aku isi kuthua ba ka thumi me ba latum service book ta chokalo latum NPS ta chokalo mai lu bahini mani chok chin dolam na ke om tum chokalo service book chokalo NPS chokalo ben hala pilo ha CPF ta latum chokalo lahai chok era phi ha government pen chok thai document chok thai phi norm se aku illegal ko ka aku sons tu man ki put Abang aku tak pilih si bangnya itu kan judul kan tu ni. Itu pun tu mana illegal kan. Akhir lah cok ada tinggal tu illegal. Halas suka silam tu nak tu ni agak sakuri ki pita lagi non head kali. Hanin kan potro lagi klaim tang tu dah dulu aja jerding u pernah klaim tu dah dulu. Halas tu mau bangke kuson si non illegal ko. Anak nikah klaim dia tinggal si illegal ko tu. La sila bangke ni tu komanya favor ki dunia polang kali. Setame government long wala tu tak klaim ke ko akam contohnya final ho illegal ko bangke la bangke cok cedel mak sin tu.
lasi dak alang tum bangke na tum illegal kono no mas clarification chipini so cosmetics na declining pungili puye kang tum maganahi na itu ila tum kinam ta news no lapen kilabang pharothom so se chukomara tumaphan angton pen sarlang hipidun en pen ke paun labji pu bangki CM Dr. Tram long hang kining jipon da chok chidelo athila pu ana munit aphai bangki salang ke tok gun pen ki un labji pu ge non baki klar dak ben ki pu thek thilang lasi labang pharothom so se chukomara tumpan sokos notice kilong atum ana phan ki apranga teng pen chukomarang hoi pak suklem thulong angji lapen ki akimi salang ge mc mat interview ken thuji aphan maki puthot akimi tumaphan si ang hoi sami pe kon thunang pu pu si karbilo charle song amai pu samson teron pen ning jepon exam kemana yang si absen dari terusan si tok tipin mengi pass. Nong kita ke long tang tu mana nong tu exam tok nong te pass tu si tu. Agi nong ke exam ke tok nong si ta by chance nong si kemana ko pailang nong answer stripping bote pulut te. By chance nong si mana exam ko pailang nong malang li bang ke exam ta tok nong te pulut te. Form fill up jada ta. La si tok la exam bang ke na dong pass ko dak tok nong usi pusha. Lasso tem kuno tang te non an kali abisi illegal gala pass tu dedi ku bang illegal tu la lage pote nang lage purkha pati ya kam se ve kusono purkha pati nang lage na liso si pass ku kuno tang lage legal dak si legal ku pune lo lasso pot si ni tu puya bang ke exam da pati ya kapre ka kimi fresh pati no sitala ki pitang tu han bang na tu pilok lem ni bang ke council of isi lo meeting do chepe pass de no lage ki pitang de ke no ke nang tum ge lage ko na din claim tang get ko tang pe nanti masuk isi cipe pas teman fresh nanti mana program pidana hala bang sini tungge acuning ridon nanti athe bang ke lakha kre silang per MC consensi ke parlopon bombrui adorsu ke parlopon ahawar dogmuka forest range ke parlopon angkang mahodar ti borab bikas hajurika pen aron repen ka pregadimsi sangti ke pur kan hupon ronga joksi rada tumpen sebe ningang samsi cipak langpon non labang so mahodar pen sangti ke pur pon labang ke langroi pen kali labang ke contractor atum feseri ki hud adim busi rada tumpen ta pachini pon tu lasi labang so mahodar atum ti bora lapen ki bikas hajurkia atum aron repen sangti ke purpon kan hutuma to phan ki em namrai kom atum pen sme sodak pen signing ji pusi hadak ke dora da tum pen chuni ri pedopon Itu nom siksak pik lo. Lasor anak si sangti bang ke latum mang mahodar tum pulo nil tum dak bang ke bang apor ke dak ke try pusi pulo lang li tum bang ke try putame ke try ta hinoda gayat dokok lo. Alada kontraktor tum ta bang bolero masih bang bon lapen hor tum dak nil tum dak rongsor ke bang men ke lang li tum mang kap lap kap hirem lapen ke dak bang pen ke tuwarta ave pin lo tuwarta nali tum thek pon long lo non ta ave pin lo lapen agari bang ta lason lo kilut kita ma rongsor pen rongsor tum chingrum lo wang lo agari ta kap jui lo lason se la puson bang asai ke deng mang ke henolo ke mau don kita mana klaim klida na pu bang sele bang ke nil tumen pudam lo ini lah bang so ki pur pon ladak ki pur ve ka abang pemen ke latum ini moholong ke tibura pusel tum thang thang ke lapen dak kontraktor tum andar selang tum pur pusi na than hala tum mane dak penelo nil tum bang ke TPCP duin puselang alang li tum bang ningjel he stame dak kaprek tum se ini ke dak kontraktor lo apu khuri mane hud der ya lo pukhuri selam der ya lo dak bang la lang roi ban long la so pukhuri ke selam long sang tido mat angke moholdar tum mela tum chingwai lo aman moholdar tum bang ke TPP dun po pulo angke gari kilut lo sangti lalu sangti gari lut lo angke lut boy phir ta melang tum ekstra dem bata chebonai nelo to warang bang sitem lut lo la pendak mohol buke ke en bang nil tum mebla bang ke asapta mohol en bang ke ning pini asapta kore thek thelo la bang ke aliang bong aku lagi mohol ke en mit adim dagli lang roi ta afran lang roi ban lalu la pendak ajak tum ki ong dong tum nang pachini lo ladak sing bhadur si kontraktor pusar julong alang li bihari bon la bangso dia chingwai lo tum tipi lahai ta chingwai lo moholdar men lo aron receive phura lo lapen nili tum chuni ribang la lo hores klemas abang futum tame laso bang nanglang dun piason te mesenji lapen aron repen sangti phur bang nangli tum ta kadu beta nepduna po lason ke chok chetum han ke la ke chok chetum han ke nep ke nang sot lo si nali tuma han napa sini thule thalo forest klema abang futu han la ke chok chelong ke nali tum nepdun vek pu pusining thelo lapen isiala mang lalo ladak bang ke dokmokaren sikapuri la niltum la tibura mohola long pustame dokmokaren sikapuri la son se dokmokaren sa tum stame la so asai bang naltum deng napo sodak pening sai napo
aron relong ki phur bangke sodak pen sanang pu si penelo la pendak mesin ado la mesin la dak pen mane nachu thai pon edang pu puya sinil tumen chuning relo aku nali tum nami aku dak wang pen nachelang vek pu si ning thelo alama ge dak ki chok che dim pute penelo alang li tum chok che pinaron repen se sangti phur relo pon relo non son pudang pulute kacong huo son se mandelo lang li tum nil tum ke wa salang li tum e kat lablo gari ta kat jilo ke dak khali bigang koklo tobar bang phalang nokang dak school somar ke suti che da por ke wang adima ve tobar ve nona por ke sok ilablo sok hidida da mahoro ve delo la son dak si pena anak kisung dak king chitong nang lo leban mohol dar tum ka phere jone lang li tum kat lablo contract dar tum ta dak kat lablo nil tum rong sorhan ka phere jone Pinikar bilong ri bertapan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom